हेलो गाइज आज आमी आलोचना करिब गई आसो आजिर लिस्टर टप 15 जिके क्वेश्चन आशा करूँ आपनालोকক भाले लागिब क्वेश्चन खिनि पढ़ी खूबे गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन आसाम पुलिस एसआई और एबीबीत आहिब पारे। एक नम्बर प्रश्नটো हल भारतीय रिजार्व बैंक केতিয়া स्थापन करा होइसिल उत्तर हब 1935 सनत। द्वितीय प्रश्नটো हल माटिर काली फाলৰ পৰা भारत विश्वर कोनটো स्थाনত उत्तर हब सप्तम स्थाনত। 3 নম্বৰ प्रश्नটো हल भारतर संविधानখন रचना কৰিবলৈ কিমান সময় লাগিছিল उत्तर हब 2 বছৰ 11 মাহ 18 দিন লাগিছিল। আৰু 4 নম্বৰ प्रश्नটো हल राष्ट्रीय संगीत गाবলৈ কিমান সময় লাগে उत्तर हब 52 सेकेंड। 5 নম্বৰ प्रश्नটো हल पंचायती राज प्रणली কোনখন ৰাজ্যত সৰ্বপ্ৰথম প্ৰচলন কৰা হৈছিল उत्तर हब महाराष्ट्र और राजस्थान। 6 নম্বৰ प्रश्नটো हल इंग्राजসকল भारतत प्रथम फैक्ट्री कत स्थापन কৰিছিল उत्तर हब सूरातत। 7 নম্বৰ प्रश्नটো हिंदू उपत्यका सभ्यता तলৰ কোনটো যুগৰ হব ক্যালকোলিথিক যুগৰ। 8 নম্বৰ प्रश्नটো हल কোনখন চহৰক মৃতকৰ চহৰ सिटी ऑफ द डेड आख्या দিয়া হয় उत्तर हब মহেঞ্জোদাৰো। 9 নম্বৰ प्रश्नটো हल কোনবিধ ধাতুৰ ব্যৱহাৰ হিন্দু উপত্যকাৰ মানুহে কৰা নাছিল उत्तर हब লো। 10 নম্বৰ प्रश्न हल আৰ্যসকলৰ প্ৰথম জীৱিকা আছিল उत्तर हब কৃষি। 11 নম্বৰ प्रश्नটো हल मगध राज्যৰ राजधानी কি আছিল उत्तर हब পাটলিপুত্ৰ। 12 নম্বৰ प्रश्नটো हल দাস বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন আছিল उत्तर हब কুতুবুদ্দিন আইবক। 13 নম্বৰ प्रश्नটো हल মোগল সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন उत्तर हब বাবৰ। 14 নম্বৰ प्रश्नটো हल ভাৰতৰ শেষ মোগল সম্ৰাটৰ নাম কি उत्तर हब দ্বিতীয় বাহাদুৰ শাহ। 15 নম্বৰ प्रश्नটো हल বিদৰ্ভ ৰাজ্যৰ ৰাজধানী কি আছিল उत्तर हब কুন্তিল। আশা কৰো ভালেই লাগিছে কোশ্চেন কেইটা এটা লাইক কৰি দিব ভিডিওটো ভাল লাগিলে। বংটো জ্ঞানত সাবস্ক্রাইব কৰিব নটিফিকেশন পাবলৈ বেল আইকনখন বজাই দিব।